Kubalay sibon ni pi barok perlok pi jabat ngapediang sngo bahai pi syakanega YouTube channel jonga ngangit skem ublay kurkhui pi ngangit skem ublay unang yalam pi katagal tiga ba pi yai haga ba pinang yai seprang wat pedang ki ke ba pimat re pinyai seprang pinyai de jingslur pinyai de jingit ke ba pipidon pinyai seprang pilong ke jinggerku ya gi bahaya ngesem jopi pilong ke jinggerku nanta ki parlok parjor pi bat kino gebru ke ba pipi kendo haga jingim ke jongpi ki parlok ke jinga balai bangi ngimla ban seisoh haga jing mezi balai ba pipi mla ban seisoh haga jingim ke jongpi nak ke dau ka bangi mla ban seisoh haga jingim ke jonga bat ke jongpi ujisu ong la da pipuli ke gospel kat kumuyones kal nong gop khatsan wong bangi de ban yai ne hau ta udin so wan mangi ngilong kitnat pad ujisu long medba bangi de ban yai ne hau juskus ngide ban yai ne hau juskus balai bangimla ban seisoh ki plok ki jinga aga jim ke jonga jopi ke boman legasi ke bangim ngi kwah ban le go bha ngi kwah ban le nam ta ujuskus ngi kwah ban le nam ta ublei ringimla ban le kemut ngimla ban seisoh ngimla ban penmi of tau so haga jim ke jonga jopi ba kibru kinyo mat ke jingar khu kinyo ke jikala na ke jim ke jonga bat ke jopi balai bangimla ban seisoh kadau kalong bangimlong kita gibru ki bayai ne ban syong hakikat ujuskus bangimlong kita gibru ki ba puli ya ke kitin ke jong blai bangimlong kita gibru ki ba sngot tenat ya ke ban syong hakikat ujuskus barabor ban puli ke kitin ke jong blai ban duai ban ya selok ban ujisu bat ba ngimlong kita gibru ki ba ki ba minut ban let jingsneng 2 minit ban lech ki Bible study ki ba waru gi parlok dai ta gi parlok ki ba sngo tenat ya ka bani keren ji ketin ke jong blai bat na kata dau ko penlong yang ngai pi banginom la man seisoh haga jingim ke jongi banginom la man penmi atau so haga jingim ke jongan spi kena ba ki weru ki nyok mat ya atau so jong ke jipenim langba ke jingim ke jonga bat ke jong pi kata ka dai gadau ki program singa balada pikwa balong kita gibru ke seisoh ki program singa let's say pila pediang ujuskus pila don ujuskus kala don ke kalimat ka ba pi yo sngo bat pikala kamut pi pai ujuskus pi pediang ujisu haga jim ke jong pi bat pila ya lynti hynrei pimla balong kita gibru ke seisoh haga ing ke sem ke pidon haga balang ke pidon haga snong ke tha ke pidon ki parok ki pikijanga ngangan ong pi ya ne mansyong hakikat ujuskus barbor puli ke kitin ke jong blai puli menmit mensi menmit men step ke kitin ke jong blai ya puli ka ya duai long ki biru jong ke jing duai ya duai man lagasni ya duai man lagasni ya puli ke kitin ke jong blai lech ke jikai lech ke Bible study lech ke jingsneng ngangai ada pilek kumta ki pro pesinga pinyo i bau so unmi haga jim ke jong pi pini i bagi beru ha bagi pet ya pi ha bagi yo i ya pi ha bagi ya kandu bat pi kin yo ke jingger khu kin mat ke jingger khu na pi kin mat kin yo ro ujuskus haga jim ke jong pi la da pi pilek kumta ki plok pi singa long ki be seisoh nam ta ujuskus long ki ba yeslok bat ujisu man laga mit man laga step la da pilek kumta ki plok pi singa ngangets kem bat nganut ban ong ba pi pinlong jiger khu hanung ga jaka ka ba pidon let's say ka college ka office ka jaka tre jong pi haga balang ka ba pidon haga yeng sem ka ba pidon pi pinlong jiger khu bai namar pi yai ne ba ublei un pen pau hi ya ka e ga ba pi le shong haga bare un pen pau ka ba pa un pen pau ong ka klien ka jong blei la pi long kita gibru ki ba yai ne man shong haga kijar jus barbor kan mau automatic pilong ba seisoh haga jim ke jong pi le ikene ki pelok beja namar kani kalong ke kam haduk kata-kata sibon ki biru ki dan kam juskus sibon ki biru ki dan kam ban yo sngo ya kitin ke jong blai sibon ki biru ki dan kam ban yo i nanga bat napi ya kata ka jinglong ke jim ka baide kerung ba gospel ke jong juskus sibon ki biru kani ka perthai sibon ki biru ha ka college ke ma pidon sibon ki biru
haka school ke bapidon, sibun ke bro, haka snong ke bapidon, sibun ke bro, haka ying ke sem ke bapidon, sibun ke bro, haka imlang salang ke bapidon. Kidon kamban yo Jesus Christ, kidon kamban yo snow ya gospel. Bal ada manga penompi, ngimlong kita ke bro kiba syong barbor haka jat Jesus Christ, kiba pului barbor ke ketin ke jomble, kiba duai barbor, ke mau kumno ke bro kunyo ya gospel Jesus Christ, ya jingim ke jingam ke jompi. Lek ya kini, ngangai pinom babil lek kini, blame gerku.